Živio sam u selu pored Nove Gradiške koje se zove Vrbova. Zašto? Pa zato što su moj mater i ćaća, seoski učitelji, dobili prvi radni odnos u toj Vrbovi. Dobili stan. Istina, imali smo drveni zahod. Istina, nije bilo kupaonica kao što ima danas, nego smo imali bunar i tako to. Ali meni je svejedno bilo lijepo. Ja sam se družio sa gomilom djece i meni je super bila Vrbova. Vrbova je poznata po jednom izvoru koji se zove Markovac. Naime, prolazio je neki austro-ugarski car, kralj, pitaj Boga, pa se tamo napio vode i onda su napravili spomenik Markovac. Da vam pokažem fotke, vidjeli bi kako cijeli moj razred se slika na tom Markovcu i kako moja mater, koja je bila seoska učiteljica glazbe, maše i upravlja, nekakvim zborom. Bilo mi je krivo što sam u 9. godini morao otići iz te Vrbove, ali to je bilo pametno rješenje. Otišao sam u taj Slavonski Brod gdje sam rođen. Ipak je to grad. Snalazio sam se ipak bolje u tom Slavonskom Brodu, ali sam bio nesretan. Bio sam nesretan jer nije bilo moje djece. Ja nisam imao prijatelja. Mala ulica, nikakvog prijatelja imao nisam. Išao sam u tamo jednu lokalnu školu i tako dalje, ali to ipak nisu bili moji prijatelji. Prijatelji su oni s kojima se svaki dan družiš. Dakle, selo Vrbova je nešto što je uveselilo mene. Što je uveselilo ljude koji su tamo živjeli. Kako im je bilo, ne znam. Kažem, kao da je bilo lako vaditi vodu iz bunara i tako dalje, ali vjerojatno i ta voda bila 1000 puta kvalitetnije nego bilo što danas pijem. Tako da vam kažem, ništa nije zlo za zlo. Za svako zlo ima neko dobro. Ja kažem, ja sam se u toj Vrbovi lijepo osjećao i nema razloga da se spominje, rekao sam Dubrovnik samo, iako ja obožavam Dubrovnik, to je čudo od grada. To je ljepota od grada, to je jedan od najljepših gradova svijeta, a prošao sam Europe, dame i gospodo, nisam ja od jučer. Ali zašto ne i neka Vrbova?